Иргун булдыр хисепле телеграфшисем. Чуваш патшалық опера балет театры ергеленерінбе утмыл шул шитрі. Малданвал музыкыба драма театры ятлы болны. Шакет пайбер хамырбада паян Герольд Алексеева ихраластермір. Герольд Михайлович Иргун булдыр. Иргун хисепле телеграфшисем. Герольд Михайлович, есір пирен Чуваш патшалық опера балет театрынде, Невшанда, штатранде артист болса да, режиссер болса да, директор болса да ішлемейін. Андекті паян калашыва сирия чендемір. Тілінмеріші телеграфшисем. Тілінесі де бұл. Мүжіндезен шак театрба ман пурныш пиде татшын шығын задыны. Еп пинде тағыршыр алызақ кірмішулда педагогика институтне вренмегіне. Мілі факультеті? Биологический факультеті. Биолого-химический дет схауын жүхне. Вара бірремішул врензебдерзен, еп май үйгінзе илтрім чавашыра сәне опера шывармань туғать. Курмағайны. Нуман пиде жауында туғас келетші сцены жіне. Халықпа бірле ташлас келетші, юрлас келетші. Баратын ақта кергунне сентябрь үйгінде шауында шөреме бұшларым. Мінірен бұшланныға бірін шау опера театры, опера балет театры. Ана тәлінмелі. Чаваш халық мілегалашы Ленин замайғызымбе Россия была беременна революция десі. Бірін халықын паллах вғытшитне опера балет театры дума. Сумақ майдалазасын, чем бірде Чуваш кулендех күн бірге үмітсем, тәвіленне. Сумақран Константин Ивановпа нарспе жерін занынде. Унда Федор Павлов жуғышлама бұшланы. Унчухненде вайшетмен. Пинде дағырзар ватырмыш жылда Иванишин ширна нарспи опера Ленинград композиторы. Ана хор тада солисем уйрымын юрлаза гытартны. Ватырмыш херехмыш шулзенде. Херехмыш шулзенде. Варжы тапраны тень. Вара варжы тапранзан кожу қыш путланать. Анжақ кайран аллымыш шулзенде, аллымыш шул вәшізенде каллех кожуғыш шеклензі дуғай. Анжақ варжығышын пұрныш ябық бұлны. Сәне театр дума, бұл театр әвет, онда хал паянақ солисем гына вишсір жиндаран ішлеші. Онда 20 аллы жин патнех сидет. Ішлегензен шуде опера балет театрынде. А унжухле штат, унжухле укша штан тұпмалы бұлныға. Бара Борис Семенович Марков, бұл варж ветеране, Кайран театрда херекситсімі шулда врензе бідерет гетис, пирін артисембе, паллы артисембе, анжақ бұл қаныш сыржын бұлны. Он каллех вренес келіне, он тада бұзықрақ іштавас келіне. Бара бұл қайза кересінерен режиссер факультетіне. Врензе келетті, ақ опера керлі жавашыра. Халық кедет, халық шанат боласа. Анжақта ұнжықнеінде қадір артисем пулманға қадірлемелі. Қадір пулман дезі қалама жоқ. Мәжін дезен варжығышынақ, вот шутларға мүлі вғыт евр болны болзан да, херхвистімір шулда Совет правительстве гетисрат чығаш труппи вали артисем қадірлеме ұжат группа. Пәтім жаплы артисем жағынан вірензе келіне бітіға. Візенден пірне анжақ қала, Вера Кузьминшны Кузьмина, херхшитсім шулда вірензе келет, а херхвисім шулда віренме керет. Борис Семенович Марков тоже пірреміш артист болны жүхне, ол пидевайлы віляны чаваш сценізінде. Шавдапхырда шыржывра мінле онланна культуран, искусствын вырыне пызыки кенне. Хальки вғытра вот лицей бұртсе чаваш, адисем валли. Талантлы ғажазене вірендетші жында. Пурде шарбыротсындақ кайман болзан да, ондан пиден ұммай паллы артистсем,
савашсем, писательзем, пулассизем тухрыш верензе. Музыкантсем. Анжақ музыкантсем, анжақына педерзе хучыш. Укша ажуйкекен, оптимизация даваш. Аваржығышын укша пулны булмалла. Мехелі шитненде пинде дұқыржыр Шитне. ұтмалмыш жылда. Шау театра ұшма. Борис Семенович верензе келсен, такки он шуғыш бітмес музыка театры керлі чавашыра. Халық кедет. Баразем Семен Матвеевич Слюков, Илья Павлович Прокопьев, Семен Матвеевич Парремеш, секретарь партии обкомен, Илья Павлович секретарь по идеологии десе, Парлебуштарын заларашы де, шутлашы, мен думалла, пире пурбер вишсерзинлық штат памашы. Шутлаза дубашех, ага оркестр филармонинде бурчы, унда эшлетчеш Ширим Загрзин оркестрда, ана ерце братья Волынский. Шав оркестр аку жарашы Чаваш театрне, шәне театр думажук, вара Чаваш академии театрбе пір коллектив товашы де, навара Чувашский музыкально-драматический театр дезе яд парашы, валаллы да хырмышылда. Хунавланса, дуратланса тухитчен, де был малдан. Тухитчен. Вара оркестр бур, солистсем Буны жин тубашы пуштарашы, візен хушынде аконда хал калама булдарап Чумакова, Елизавета Пикулина, Тамара Соколова, Петрова, тогда аржинзен хушынден, значит, Елфимов, Денисов шинден Каларом, Каленчев Иван, Охливанкин Иван, Василий Васильев, тенор мелевайла, юрлары театрда, Шамбекизене весь пуштарашы де солистсем бур Ахмадбекова, Хлебникова, Шавзене халь солистсем бур. Бара Сирия химия биологии факультетінде вренеген студента, унда млейлдеш езер прахрари унда вренме. Шук, Брахман. Бара профессиональный хорда юрлаганзем кирля. Бара онда илеше вунжиде жин хора. Езер юрлама ташлама юратна шамрық пулны бүлінде. Шамрық пулны эпеденже утра бірремеш көштіранық ташланы сцена жінде. Біріне Аполлон Галкин, композитор бұрти шаверце бұратсы. Вунжиде жин хора илеше, игі жин баледа илеше, вара зем пуштарашы пәдем завод сенден, ак вокальные студии ужашы. Вара унда сагыр вун билік шин юрлама жүрейді. Сагыр вун билік, азем вренеші, музыкальный сольфеджи темде бір азем вренмеле бұлны өдена, опера юрлама. Сагыр вун үшін, ак кышкаласа барам. Кунда вот, ткачиха, педагог, продавщица, ученица повара, посудомойщица, штукатур, электросварщик, маляр. Камгына жүк күнда. Анжақ візем пурде, терекішта ішлезесінде, Пурде хайва. ұлы ұшқыне жүрене юрланы таштаны. Ушкын анжақ жүрене вренне. Қындырла же жүрене. Зене вара театр дұрышныбе пірремір сменына күшардыш пурнеде ішлеме. Мірдесен сен за отран тұқсанақ чубатчыз театра. Балетный студияде ұшырыш. Ондай бір аллы жынытла болны. Азем құшынде қалдек каламға. Но балетра шамырқрақ кезем керлі. Онда школда вренеген ажасем нумайцак. Школ виссеме школ, тваттеме школ, пірреме школ, вунулттеме школ, вуниккеме школ, ситцеме школ, тахырме школ. Шаундан ажасем учаш вренеген зем жүретчеш. Азем гына мар, актада плановый экономический техникум студент кадет. Типография номер 1 слесарь. Завод тракторных запчастей электрослесарь. Шав студия пидернине шерпледеген документа бурисерин. Пур. Мана унда варензе духных ишен, вара ак шагымбе хутпа деш. Завершил учебу дезе, ку хутпа вара еп кайран шлеме бушлазан, учительде шлеме бушлазан канаш районинде. Педагогика училищене хореограф пулза аджазине ташлама вренме вурнашрым ша хутпа. Твады жол белюйлне деха. Тада. Вара Пірремеш оперна, вара иккемеш худ кыдартреш октябрь үйгінде, унжықне варай бір
Чуваш театры болны, музыкально-драматический театр, вырыс театры болны. Шав мунжала складынжен туны театрда, зданинде, эшлеттімірчі, пирен репетиция дума вырын шукчы, вара хал художественное училище деп бір савында, иккіміші ташыра зал бурчы. Герольд Михайлович, калыр қадырғашын, мүлле вара искусство, үнер, хвача сире турца кірзігайман. Есір химикте, биологта пулзадыман шабақта? Ну, мана ане хайде херек билік шул школда эшлері бол, азенден вадар билік шул директор болза эшлері, бол мана галаны. Ес учитель болма веренен, сан учитель болмалла. Ташта шаврынса шөлемелі мар. Анжақта есер ташта шаврынса шүрерір сынарлы галазасын. Есер министра да шетрер. Пірдапқырда пирин культуры министерствіне ерце Он бұдыр. берге акшак бір шак ажазембе хамыр студийсем. Вокальный студийде, балетный студийде пидер шивықчы, пиде юлдашлычы, пиде бір-біріне сумазуза халде бір хыш фохытра, хыш сұқне пуштарнат бар, пірле уявземір терет бар, хал пурнаган незем. Вара пирен ана коллег мухтамаллах Семен Матвеевич Слюков тарашныбе сәне театр дума бұшлар іште, как раз пирен студии келет Мускавран, Яковлевсем, Григорьевсем как раз келеші, азем келеші дезе, тада музыка театр не вәллесені керлі, вырын керлі дезе, тума бұшлар іш, шак чаваш театр не. Унчухне Хрущев пиде мангамаласын чассаганычы Никита Сергеевич. Вара пірре пленура тұқса калать. Шутларға дейд, шубашқарда дейд, колонна зембе театрда вашы, кирлі ол театр колонна зембе дейд. А унчухне Шамбек закон бұртсы. Если колонна зем 5 метр хабартны бұлзан, она малалла да вас пулать. Если 2 метр журу булзан, все на поставрагаште колонны кирлимар. Вара Семен Матвеевич кашпаз шонгырдаттарать шубашкара пленум гысын. Калать тархашын пуштарны шыребе колонна 5 метрда бар. Колонна зене. Чиста мұқтау. Чиста мұқтау. Вара иккеме опера бульцы бирен Евгений Онегин. Междезен Борис Семенович онланны был. Чаваш оперигнамар классиката, вырыс классики кирлі. Вырыс классики зір болмазан, опера театр был нумайенлі мар, адаланмас, артистсем, хайзен, таланчысыне малалла үстер зараймашы. Вара Борис Семенович тубать, паллажать Макроусов ба композитор ба. Пидевайлы композитор болса песенник, он одинокая бродит гармонь юрризем, сормовская лирическая зем, вот пиджав юрзен жирного. Варавал опера жирна чаппай, пирен земляк синдень, ендеш синдень. Варазем калашта дадылса, Борис Семенович изегелет кунда. Есер вара пұры бірле виші спектакльде білясы әлгердері? Но пирында да тәндері классикада кирлі бұлна. Вара Алекка. Алеккалардыры. Марков тестігі без махран Мускава малла шакені бевренме гаймада. Майзем пулны вет Пиде лайық май бұлчы. Пірреме шулы вешлензенек Борис Семенович вуна жана гитти завренме яджа. Шак студизен день. Вазен ушын день калаза барам хаталендерем сире. От Рита Егорова. Хальвал вырыс театрынде чаваш халық артистки. Ол гитти загай заврензе келді. Азен ушынде Гордеев Юра, тавадивислі артист Чаваш республики. Тадан умайызем. Шакунзенде Чаваш сен пиде паллы артисты. Рассеян халық артисты. Алексей Павлович Красотин шәр жылдылдарайды. Ман шағында худшын небе ұзы құрса, пиде шауна салам қалас келе, дирік барырға. Тарғашы. Алексей Павлович, ебір сана юрадат бар.
Ес пирин республикара утмылзак кірмеш шулдан бабурунан. Ес варжы ветерания. Ес театр зенден умайышлене. Пирин театрда чичапларчы сенден перебулна. Санайып, сиреп, ырлық, сывлық сунашын, нумай бұрыныр. Пирин республикара шаржулдулдарна артисем хал булман езір пәрремеш чемпион. Эбирде сирен саламыр шумне худшынса, телегурашысын яджибеде, пурде, шаксумлы, шинна, шер шулдулдарды ятпа саламласа, ырлық сылық сунат бір. Еп халкалаза барашын мускава газагин жинден. Партия съезін патнеле, кетселін жүхне сәк чапай оперна каларастерінде, Борис Семенович. Вара она каларза таратрыш Ленин премине илме. А Ленин премине илме коллективын каймалла мускава. А пирин шитмел процент хулара заводсынде эшлегензем, вренегензем, пурнеде кашне ведь әшірен мен думала бұлна, қадармала бұлна. Ебрунда кармыр, вара пилік спектакль, катар тұрмыр жағында пилік спектакль Кремльде театрда, онда Спас Хапхинден кірзенех, сылдымалла бұртшы театр, бұл кайран театры бұл мабырақры вара, онда Совет национальности ешлетчі кайран. Шағында вара, пиринбадан умай, чықалық сем. Акунда ку Чаваш театрінде Макроусов премьерна келсен үгеріне. Тәлінмелі халық Чаваш сем бұштарын ашы. Чаваш сем ғанамарда да Макроусов композитор опрене десе, бұскавзенде бұштарын ашы. Пидін умай, қазықлан забыратчыш. Волда биде камаллычы. Ленин применились плаймар булинде? Плаймар, междезен пушланыгна дага театр вишулда дулдарман. Вот озем пурде ведь профессионал зем мар, пурде самодеятельный коллектива Ленин премии параймашинде, конечно, балах булдырыз. Пурнеде таврынсан, укшабар нелереш, хақлы подарок земінде сувенир зем бажеш, а беревизина грамота бажеш. Бұл грамота Россия культур министерствен. Хальман пенсия 90, ветеран труда худ илмелі. Вара ман немде жук. Культура министрі бұл за ішлене шиннің грамота хизеп худи даврашта пулманым, эш ветеране яда кешме. Жук. Ебун жүхне малдан шинзене барастене медаль ветеран труда. Эш ветеранине шинзене барастене хамба бірлешлеген зене бурденде. Вара сирие? Вара шаг грамотана была илдім эш ветеране. Эш ветеране яда вара есір студент чухне мускава кайса ташланышын еліне бұл. Ташланышын елдім. Шак шинзен күшінде студния жүреген жинзем. Кайран пиде паллы жинзем болзады жеш. Нумайышы. Егорова бірге каларым, бұл Чаваш халық артистки. Вырыс театрын жешілейді. Сирманже Римма Алексеевишлері, Тавадивишлі әштен Чаваш республикин. Морева Татьяна Григорьевна жүретші, бұл Пугани театрында режиссер болса, искусство зен Тавадивишлі деятель болды. Мария Семеновна электроаппаратный заводра эшлетчі. Бұл болды хула ердюжин шуме, вунниги вунжиде жулы эшлер жауында хула культура, вреню, сывлых пайне ерце буде. Тада Пальмов Валентин Бурчы юрлама жүретші ол. Пальмов пиравер комбинатінде кадр байын бұғышлығы болды, шутлаға. Ебір бет, онда
хамырада адаландарса бұны. Ебір чупса юрласа жүрене анжақмар, ебір хамырда адаланны бет жатыр ба бірле. Твады жол вылман пурнышыра пейде бұлзып, вырын ежін задырайды. Қайран кулатчыш var ашақ, студия бірле жүрегенсем, ташла-ташлақ министр бұлдың ес, дедчіш. Кулатчыш мандран. Тенжаплада. Тавда бұшыре Герольд Михайлович баян пире теленмелле саманцем шинжен каласабанышын, хизеплетілі күражысем Пирмбатра баян хынара Герольд Михайлович Алексеев пульче выл Чуваш патшалық оперба балет театрын пірреміш удымызыне тума пулышны, унын чи первайхи спектаклесене худшынны артист. Сыу бұлыр тепреділ бұлы чен.